Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, kita akan belajar di kelompok ke-6 halaman 23. Ada Mbak Enda di Lombok. Silakan Mbak Enda dimulai. Ya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ini, Pak. Lahun ya. Oh, dihentikan. Lah, Ya. lahun Silakan dibaca. lahun Iya, yang bawah. hun Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Panjang Mbaknya. Oh ya, Pak. Hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Lahun. Lahun. Lahun ya, Pak. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kemudian Alimallahu annakum kuntum takhtanu anfusakum. Nah, ketinggalan. Nah, tahta. Astagfirullahaladzim. Lagi. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Kemudian. Fa illam yusibha wabilum. Panjang. Wabilum. Fa illam yusibha wabilum fatal. Fa illam yusibha wabilun fatal. Kemudian. Kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Kemudian. Wa ma lahum bihi min ilm. Wa ma lahum bihi min ilm. Kemudian. Iyattabi'una illa zon. Iyattabi'una illa zan. Kemudian. Faqala ambi'uni. Oh, baik, panjang ya, Pak. Benar ya. Faqala ambi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Faqala ambi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Kemudian. Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man. Tu'til gitu. Tu'til. Tu'til. Qulillahumma malikal mulki tutil mulka. Tekan. Tu'til kayak ditekan ya. Oh, tu'til. Lekan dia ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Qulillahumma
malikal mulki tu'til mulka man tasya. Kemudian Iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kemudian yang ini ma'an dihentikan jadi ma'a ya. Dua patah Ya, Pak. dibaca satu jika dihentikan. Ini mad aywad. Ma'an jadi ma'a. Ya silakan. Ma'a Ma'a. Kemudian wa bassa minhuma rija ya, Pak. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. wa batha minhuma rijalan wa nisa. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Allazi yan'iku bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a. alladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a. Kemudian Qul man rabbus samawati wal ardh qulillah. Qul man rabbus samawati wal ardh qulillah. Kemudian Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Oh, panjang ini, Pak. iya, coba diulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian Famanil turra ghayra bagin wala adin fala isma alaih. وَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Kemudian ya Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kemudian Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a.
Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Kemudian ini ada rabbihkum bil haqq. Ya, silakan. 25-nya kehapus ya, belum ini. Langsung Iya, ke Pak. 26. Apa ya? Rabbihkum bil haqq. Rabbihkum bil haqq. Kemudian Abi lahabin watab. Abi lahabin wa tab. Kemudian Mawaqitu linnasi wal hajj. mawaqitu linnasi wal hajj. Kemudian I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da. ayo ulang lagi. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Kemudian Nahnu nakussu 'alaiha. Astagfirullahaladzim. Nahnu nakussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kemudian Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah. Kunu qawamin boleh. Kunu boleh. Kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisط. Bil qisط, jangan bil qisit. Oh. Jangan. Bil qisط. Bil qisط. Kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisط. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah. Kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisط. Kemudian wala ta'awanu Alal ismi wal udwan. Wali udwan. Jangan ada wali. Ayo. Kayak gitu ya, Pak. Ada Kok kamu lagi penyakitnya? Ayo hati-hati. Udah bagus kok. Jangan balik lagi ke wali. Itu masa lalu ya. Iya, Pak. Wala ta'awanu alal. Ya itu ya, Pak. Yeah. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Wattaqullah. Wattaqullah. Kemudian waliya'lamallahu allazina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. waliya'lamallahu allazina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Kemudian
Tilka ayatullahi natluha alaika bil haqq. Tilka ayatullahi natluha alaika bil haqq. Kemudian yang ini. Wa barram ya. Endah. Iya, Pak. Ayo silakan. Ada tulisannya? Ada. Silakan. Wa barram. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiya. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbara syaqiyya. Kemudian Langsung apa? Ini nih. Lahum azabun syadid. Wallahu azizun dzuntiqam. Lahum adzabun syadid. Wallahu azizun dzuntiqam. Ini belajarnya tentang tanda-tanda wakaf. Kalau berhenti ini tanda ini al-waqfu aula, dihentikan lebih utama. Ini lam alif ada mulwaqaf tidak boleh berhenti. Ini mutlak berhenti, mim ya, tanda mim. Jim boleh berhenti. Qaf lamnya disambung lebih utama. Nanti ada shad lamnya disambung lebih utama ya. La tufsidu, silakan. La tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. La tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kemudian Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lang faddu min hawlik. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Yang ini anta tadu. Iya, ini mutlak berhenti ya. Iya, Pak. Terus wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Janganlah kau saling menolong dalam permusuhan, dalam dosa dan permusuhannya. Jangan ya. Terus ada yang bawah. Kada bi ali fir'auna walladzina min qablina. Min qablihim. Kena kau aja. Qablihim. Qablihim. Lagi. Pergi kemana ini ya? Pergi ke Lombok, ke Kada Malaysia. bi ali fir'auna walladzina min qablihim. Kada bi ali fir'auna walladzina min qablihim. Yang ini sekarang. Terlalu banyak kerja ini, Pak. Nggak apa-apa kan, banyak uang kalau banyak kerja. Amin. Bisa bantu pesantren deh kapan-kapan. Insyaallah. Insyaallah. Ya, silakan. Inna
nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang ini? Wa mim Iya, oh wa iya. mimman. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Internet Ya, lagi. Pak. Inna ini titik 3 boleh Wa berhenti mim. di salah titik 3 boleh berhenti di salah satunya, tetapi tidak boleh berhenti di keduanya. Silakan. Wa mimman. Wa mimman haulakum minal a'rabi. Minal. 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 Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Ini ada titik 3. Kalau sudah berhenti di sini, tidak boleh berhenti di sini. Ya. Kartu jangan berhenti nggak apa-apa, tapi yang nggak boleh itu berhenti di kedua tempat ini. Wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum. Kemudian ini. Nanti banyak waktu insya Allah ke surah-surah pendek ya, sekarang dengan tajwidnya ya dimantepin ya. Kamu udah pinter kok, udah pinter. Cuman le-nya itu aja yang kadang-kadang suka datang. Iya, Pak. Saya nggak tahu mengapa boleh macam itu. Kemudian silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kemudian walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Kemudian wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Kemudian langsung ya, Pak. Ya. La ikraha fid din. Terus Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Kemudian Qanitatin taibatin abidatin sayyi'ah. Bukan sayyi'ah. Sayyibat. Saibah. Qanitatin taibatin abidatin saihat. Iya. Nggak kuat, Pak. Iya, enggak apa-apa. Abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Qanitatin taibatin
Abidatin saihat. Abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Kemudian ini, ayo. Alama, alama. Alama ya? Alif lam mim ya, Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Kemudian Langsung ya, Pak. Mm. Alif lam mim sod. Alif lam mim sod. Kemudian Alif lam ro. jangan alif lam, jangan. Kayak Itu mah gimana ya, Pak? suara nenek-nenek atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan kebanyakan kalau belum biasa. Tapi kalau udah pintar boleh cengkok ya. Main cengkok Iya, tuh Pak. boleh. Main cengkok kan kayak ini. Alif lam ro boleh. Tapi kalau belum bisa jangan coba-coba, nanti Aku jadi kayak maunya suara lurus aja, tapi kok nggak bisa. kayaknya suara nenek-neneknya jadi kakek-kakek keluar. Alif ini kalau gini. Alif lam Iya. ro jadi kakek-kakek ya. Ya. Tadi juga kayak Astagfirullahaladzim, nenek Endah. Ayo, Hmm. lurus aja dulu kalau belum bisa. Iya, Kalau udah bisa, tapi latihan mah boleh ya. Latihan boleh karena memang dari situ indahnya lagu itu emang dengan cengkok ya. iya, Dangdut Pak. kek, pop kek, Arab kek, apa semua ada cengkok-cengkoknya. Tapi kalau sudah bener dulu. Kalau belum bener jangan. Nanti mau diamburadul ya. Ayo. Alif, lam, ro gitu dulu. Alif lam ro. Kemudian Alif lam mim ro. kok lagunya jadi gitu. Alif, lam, mim. Jangan gitu. Gak apa-apa. Gak apa-apa dilatih Pergi ya. kemana ini, Pak? Rekamannya nanti diulang-ulang ya. Alif. Nih suaranya dilembutin. Masa cowok, Oh, cewek kalah sama cowok lembutnya. Nih. Alif. Alif. Lam. Mim. Ro. Gitu ya. Alif lam ro. Ada Mim mimnya. ya. Ada mimnya. Apa Astagfirullahaladzim. karena iya lagi. Alif lam mim ro. Iya, ntar biasa lama-lama ya. Iya, Pak. Nah, dilatih Ini ya, yang panjang. ngikutin. Nah, yang ini. Dulu saya punya kenangan ini, lagi tadarusan, ada ibu-ibu. Ya, surat ini kan kayak gini jarang ketemu ya. Nggak Iya ya, salah-salah Pak. banget. Dia juga mungkin baru, Kan dia udah jarang baca kali ya, jarang Pak. baca. Dia udah bisa baca Quran. Tiba-tiba dia kenceng pakai mic lagi. Kahaya aso, pada ketawa semua. Ya ini Astagfirullahaladzim. dieja ya. Iya, Dari Pak. situ dan kalau di masyarakat kayak gitu malu seumur hidup itu kebayang. Oh si Iya, anu gitu. Kalau di sini mah cuek aja di sini mah ya. satu Ini satu masjid, satu mending satu kampung, Pak. masjid, satu kampung. Itu Enda dulu ngajinya ke Haya Aso katanya gitu ya. Ah, kalau di Ya, Zoom ini kayaknya senang banget belajarnya ya, Pak. ya. Jauh beda Pintar deh. nggak pintar di sini mah biarin aja orang lagi belajar kan. Tapi Hmm, kalau di masyarakat jangan kalau coba-coba. di Mm-mm. kampung jangan coba-coba. Waduh. Nanti kalau tiba-tiba datang terus belajar Iqra, nanti diomelin sama orang sama tetangga. Endah, kamu udah umur segini, kemana aja nggak ngaji? Wah, wajah sakit. Dari dulu. Dari dulu kemana aja? Padahal kan Aduh. namanya kita juga dulu mau belajar, nyari gurunya nggak ketemu. Emang gampang cari guru kan susah ya. Nggak, Iya, ya, Pak. nyari guru yang mau begadang sampai jam 12 malam mana ada. Cuman di sini kita dan gurunya tuh semua kalian jadi gurunya. Hebatnya tuh di sini begitu ya. Karena ada keberanian. Nah, keberanian semuanya harus didasari dengan ilmu. Tanpa ilmu juga amburadul.
Nah, kalian kan belajar Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3. Nah, kalian yang udah belajar Iqra 3, 4, ada yang mau belajar Iqra 1 bisa, boleh. Karena kalian sudah belajar dengan saya. Yang kasihan kan belum ada ilmunya ngajarin orang. Itu dolla wa adolla. Nanti sesat dan menyesatkan orang. Tempatnya hanya neraka. Naudzubillah. Tapi kalau orang yang sudah belajar seperti ini, Anda udah belajar sama saya. Masih salah ngajarin sama orang lain. Insya Allah Allah maafkan. Karena kita kan tekniknya intinya belajar ngajar. Jadi Anda nggak usah takut dengan ngajarin. Walaupun mungkin salah. Nah, namanya kan kadang-kadang ilmu tuh gitu. Tidak semuanya bisa ditelan bulat-bulat. Kadang-kadang ada salah persepsi, salah pemahaman ya. Yuk, silakan. Kaf, ha, ya, ain, sod. Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf, ha, ya, ain, sod. Kaf, ha, ya, ain. Ain itu kan ujungnya nun mati tuh. Ya. Iya, Pak. Nun mati ketemu sod kan ikhfa. Ya, Jadi ini dengung. hal-hal kayak gini tidak banyak orang tahu. Ini kaf ini kan kalau ini dipecah kaf kan kaf gitu ya. Ha biasa. Ha ada alifnya. Ya ada alifnya. Ain itu ain kan ujungnya nun mati tuh. Ain tuh ya. Ain. Ain ini nun mati itu. Nun mati ketemu sod ada ikhfanya. Makanya orang ikhfa dari mana Pak Ari? Enggak ngerti. Dan ini kalau dipecah, kalau diejahin huruf sod itu kan huruf ain kan gini. Ain tuh. Nun mati ketemu sod ikhfa, ya. Jadi ada dengungnya ya, Pak? Ada samarnya ya. Nah, samar. Kalau dengung guna. Kaf ha ya ain sod. D-nya kok ada sodenya? Karena sod itu kan ujungnya dal mati, kolkolah gitu. Kolkolah dari mana? Ini kan nggak ada huruf kolkolahnya. Iya kalau huruf sodnya sod ya nggak ada. Tapi sod ini kan hurufnya ada dalnya, gitu ya. Ya, Pak. Yang ini toha. 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 Yang ini Tosin. nah Itu sin M. sin. Nah, sin itu ujungnya nun mati ya. Sin itu ujungnya nun mati ketemu mim, idgham bigunnah. Oh, ya. To sim sim mim gitu ya. Tosim mim. Kamu tuh kalau udah ketemu ya pasti bagus. Cengkok kamu tuh bagus. Cuman kalau sekarang belum ketemu jadi kayak tasen. Dilatih ya, enggak masalah. Kalau latih sendiri ya. Latih Iya, kayak Pak. gini ya. Latih cengkok kayak gini. To sim mim. Sebenarnya mau lurus saja dulu, Pak. Tapi kenapa kok jadi belok-belok ya? Ya karena sejak lahir rambutmu keriting kali ya. Oh, iya memang, Pak. Kalau rambut saya memang keriting. Oh, nggak ada hubungannya sama suara ya, nggak ada. Ya Iya. kayak gitu. Dilurusin susah kan? Udah di rebonding, Iya. udah di apa? Kalau Maunya lurus aja. nah, Sama kayak belajar motor, Pak. Maunya lurus, tapi kenapa kok belok aja? belok dan masuk jurang, masuk parit ya. Astagfirullahaladzim. Aduh, Endah. Enggak apa-apa. Lagi susahnya, Pak. Makanya dalam hidup pun aku gagal katanya. Jangan gagal ya. Jangan terulang, insya Allah Enggak lah, mudah-mudahan. Pak. Kan ada pepatah, Iya, kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda ya. tertunda. Iya, Pak. Iya, insya Allah. Jangan gagal dan gagal lagi. Itu lagi apa yang ku cari jadi nggak dicari-cari. Yang ini toksin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tosin. Toksin. Yang ini Yasin. jangan satu alif. Yasin, jangan kepanjangan kan satu alif. Ini 3 alif ya. Yasin. Yang ini Sod.
Sod. Ya, ada ujungnya ya. Orang nggak ngerti ada di mana kol-kolahnya karena huruf sod itu sod ada dalnya. Sod. Yang ini saya ketawa lagi nih, ada lagi ngaji. Hama katanya. Dia bilang Quran kita kan berat Iya, Pak. hamanya. Padahal salah bacanya. Ha mim ya. Hamim. Ada jeda. Ha Panjang ya, Pak? mi ada kayak ada jeda tapi enggak. Oh. Ha mim gitu. Oh. Hamim. Iya. Ain. Ini susah, Pak. Ain. 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 Sing. Kof. Kenapa ada ikhfanya? Karena ain itu ujungnya nun mati. Nun mati ketemu sin ikhfa. Sin juga nun mati ketemu kop ikhfa. Ain sin kof. Kemudian ini nun. 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 Pinter ya. Ntar langsung ambil buku hijau ya. Oh, tak payah, Pak. Ini minggu depan saja. Saya pun juga masih kerja. Tapi ingat ya, Pak, saya minggu depan lagi. Oke. Jam sama. Di ini ya, di WA aja karena kan Tante Wandi sibuk nanti. Tidak ada waktu sama Pak Ari lagi. Tapi mudah-mudahan ada ya. Oke, nanti kamu nggak WA Iya, saya Pak. aja. Dan Saya suka lupa. Misalnya orangnya suka lupa ya, suka lupa. iya, Pak. Ingetin ya. Pokoknya hari Sabtu lah, hari Oke setiap. deh. Terima Oke, terima kasih ya, Pak. Ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.